kontra izvornoj razini kreacije suprotstavlja se svijet nižeg astrala koji nastoji zavladati planetom Zemljom. Ima tu jedna zanimljiva tajna i tabu o kojem se ne zna. Ne? A to je da ljudi koji su činili zlo, nakon smrti uopće, privremeno barem, uopće ne moraju odgovarati za svoja nedjela, nego idu direktno u svjetove nižeg astrala po nagradu. I odatle logika za to silno činjenje zla i čak na masovnom planu, znači činjenje genocida, na primjer, kod naših današnjih vođa. Ne? Odakle etike jednom Obami da šalje bespilotne letjelice tamo gdje žive ljudi smećkasto kosooki, koje tamo rokaju po djeci, po obiteljima i tako dalje. Odakle mu, da, svatove, bez veze, rokne ono negdje, u potrazi za teroristima. Odakle? Ne zna li on da će ga, ako ne prije, nego nakon smrti, snaći kazna? Zna da neće. Imaće mogućnost otići dolje po nagradu, razvijati se u zlu, napredovati čak. Ponovno se reciklirati u nekoj od ovih elitnih velikaških obitelji i nastaviti raditi sranje i dalje. Po nagradu svome šefu. Satanu u viziji Gigerovoj. Tako je. Satan, pali anđeo. Postoje, znači, duše koje su odabrale ne služiti kreaciji, nego se boriti protiv nje, pljuvati po njoj, negirati je i tako dalje. Iz neznanja i nedovoljnog stupnja svijesti oni su okrenuli leđa izvornoj strukturi, prirodnom principu i zakonu i kreirali vrlo moćni surogat koji čini sve vrlo organizirano da se na zemlji izrazi što je moguće izravnije. Ne? I onda ove duše koje čine zlodjela, ne, idu tamo. Cilj je, znači, nešto što nalikuje na Mordor, da se na zemlji rekreira jedan Mordor. Da se priroda uništi. Da živimo u ovakvim svjetovima. Pod vlašću oka u trokutu, odnosno oka koje sve vidi i nas gleda. Potpuno kontrolirani. Ne? Zato se radi na kontroli. Jer je suština ovakve vlasti i način kontrola, odnosno kontrola uma. To su ti divni. A naša elita služi tim astralnim entitetima na najrazličitije načine. 60.000 djece nestaje u Americi svake godine. Šta mislite gdje? Nekadašnji rituali žrtvovanja u drevnim civilizacijama nikad nisu prestali. Samo su prešli u ilegalu. Ne. Svi su tu u igri. Prave se jedno i prikazuju nam jednu sliku sebe, a u suštini rade nešto sasvim drugo. I Rockefeller, i Clinton, i Gordon Brown, i Bill Gates je tu vrlo visoko, i Alan Greenspan, i ekipica ovdje političkih oponenata, demokrata, republikanaca. S ciljem da se zemlja pretvori u zatvor. I to se uspješno obavlja zato što se mi dovoljno ne bunimo. Kad se mi dovoljno pobunimo, valjda će se nešto promijeniti. Do tada izvršivači nepravde u stvari omogućuju nepravdu da se dogodi. Ko je više kriv? Šta mislite? Onaj koji je naredio da ti u avionu odeš nad Hirošimu i Nagasaki i baciš atomsku bombu? Ili onaj koji je tu polugu rukom potegnuo i omogućio da ta bomba padne i pobije 200.000 Japanaca. I još ne znam koliko naknadno. I ja sam samo izvršavao zapovjedi. Nemoj izvršavati. Ne idi u rat u Irak. Nek ide Bush na prvu liniju. Vidio bi ga.
kak bi on išao. Ili maneken ovaj, Barry Obama. Barry Soetoro, rođen u Keniji, sa falsificiranim rodnim listom. E sad,